Bueno, tuko kuthawatanite na batu kiri mubango yo siasa tuboro turarire siasa cia county ya Meru itomine tuko yaruari urorare mutongeri obara baingide ne abunge ya county ya Meru Evans Mawira Karia nethirite akebelua kiri kanya kauna kanya kawe guyukone MCA wa Kisima Patrick Mutuma na bobo yete nyuma yawe kuthira akithambira campaign ya Governor Kawira Mwangaza ikarigano mwaka muthiru Mawira niwe waikirirwo aria rwa kwebelia Governor Kawira etine ende thira icuku ni Senate nawe achoka na uwa ndo icirio atiatika MCA na Governor ndio itumite wondi cio cia maendeleo na acokete genda wondi ya mitungu ithira ikiona witina mbere ni tuone tigomio ki mukanuki opara baingi Jimochui akiwa baketha bakebwithia walukukiri utongere bwa mbunge ya county na nyuma ya musemo ni wetano antere cia Nairobi tuntuko eruare niro kure iringirwe na Mawira thira akiebelua kiure kyo utuko boru arikiri mubango wetu ngwatanirwe kuya kureto thairi ya tethia mbunge ya county ya Meru kubangania ora bakethia bakiona witina mbere kiri wondi cio kana MC Nkuluki baeta na mbere kuthama kuma kiri bara 59 betete kiri camp ya governor ita na mbere kwa na batu kulukira 40188 no na beto SMS through live kiri Facebook na through live kinyakiri YouTube bara bangwati kwa rio tu utukuboru are mantu igi Ciaca Cia Meru de na former MC wa Ruiriro Rera Peter Mutuma Kalembe na minority Linda ndene ya mbunge ya county ya Meru mwenda ithile kenda twetha tukimenya ina Meru yerekerete kiri mantu igi siasa na kaiteneka tukumya kitha twambire mbere kana twambe tweet story ya kathenya ura utongere bwa mbunge bwithire bwita na mbere atwethire twicethirwa runo rwa kathenya kenda twethira tukimenya mantu etire na mbere ntere cia Nairobi Nyumia kuthithia musemanio wa ntuku ngima musemanio ratongoretwe ni mwandiki munene wa kiama kia UDA Cleophas Malala MCs ba kiama kia UDA ni baebeletio obisini ulala ni mutongero wa baba ingi MC wa Metongo Evans Mawira na gitike kunenkero MC wa Kisima Patrick Muremi MC Zipora ZDK na wakenenka gitikia munini wa baba ingi kiri bunge no ya county ya Meru mwenogu ni bagwite batina thina no ikunawe ni bakathi na mbere kuruta wira bale amwe na leo hii wamekaa chini hao viongozi wote 21 wamekubaliana kwamba yule mheshimiwa Evans Mawira Karia basi tolewe katika kiti kama leader of majority na awekwe pale kwa nafasi yake wamemteua Patrick Mutuma sasa ndio atakuwa leader of majority na vile vile yule naibu wake alikuwa anaitwa Patrick Mutuma sasa yeye ndio amekuwa majority leader na nafasi yake imechukuliwa na mheshimiwa Zipora so mheshimiwa Zipora atakuwa naibu wa mheshimiwa Patrick so changes hizo tumepeana katika chief whip wetu aende aweze wasilisha katika assembly wakati assembly itakuwa lakini yote ni kuhakikisha tu kwamba tumeka county yetu pamoja MCs baba bakia maiki kia UDA ni bakaditega leleo ya muthenyo omde na kuga bobo bujete nyume yao kwaga wetekio na MC Evans Mawira of course ito wete the recent to members to inde toko wito kwenda change ya leadership ya UDA na of course to our party what we want na tomba ko with the elections na tokumba ko with the election na bado tuwere tunaenda ko with the election chanto bonde kuma ofisi ya whip na deputy owe na pia majority leader na deputy owe lakini ende to mbere tuambererie na ofisi ya majority leader na tomba kuringa kura na tomba kudhura Mutuma MCA wa Patrick Mutuma MCA wa Kisima kuma unwe agethera majority leader wetu twari ikio communicate kire speaker tochoka mbunge na pia todhura deputy majority leader ambaye ni ZK kana zipi ka make sure the house in order ka kishe house yetu ka tunde toka tokintu kimwe tunde toka tokwatelete netu kwa tokintu kimwe ikenda inyatumba kwa kisha kuwa UNDA kuithirwa leading party in Meru na ngakisha unde mustane jwa mbere kwende UNDA na wakisha UNDA ne kwa ruling party ka the majority in Meru County Assembly anditawa Zipora Kinya kana ZK
na ariwa nkwenda uchokia nkatho ni untu ba members betu ba UDA na kiama kionde kia UDA kuma party leader deputy party leader kwina mamwaka grassroots ni untu members betu ba gumpa an opportunity to serve as the deputy majority leader wa county assembly Meru na unde ndaki ku promise Ameru betu that ga serve diligently. I'll provide leadership where necessary na mono nga support majority leader na kinya leaders bange betu ba assembly Meru. I will do my best and I think it will not be in vain. Kwebwa kwa mawira kwijita nduko internet nyuma ya kuweta kuwatambaru gavana county ya Meru Kawira Mwangaza naona kethiro MCs baba bakemeki kia UDA balaba mwebe tigeteni nibakanite kumwebe nontu bakuwatambaru gavana Mwangaza MCs bale bakuwatambaru gavana Mwangaza nibamene chitagalelele hamwe nogu nibagete bakathi na mbere kuwatambaru mutongerio mujiro wa baba ingi amana kuwatambaru kiama kia UDA. But we don't have a single issue na mawira. Na batu 21, UDA na members 21. Na ke 21 we anyone can lead. Ode mtu tutongeria. Na ukia kwithira round ya majority whip kana na mawira majority leader gutari na issue. Then gutapatira gutakwina issue members benda ku change leadership. So also it's an opportunity to give others opportunity to grow. Maybe no whether royo maybe to give the election won't whip kwa mobichi kanya ka grow iru ari mawira kwa kanya grow o no aita mwaka yumwe no nani kanya grow. So we are good and we are not enemies. Ninyo bangi na chore betu nanya sana na batu to one team UDA kuma muji muneno Nairobi Mbeta Antony rangi wa Kathenya. Bwa Antony ru ni ruo ruono rwa Kathenya na ruo walukubudira bukibwitho ndene ya bunge ya county ya Meru. Kama mbirie na minority leader kiri mbunge ya county ya Meru Mheshimiwa Mwenda tukorware tukuona manto ya bwithikire na ya bwithikite nyuma ya former majority leader mawira ari kuthameta kampuni ya governor na uwa ndoire bwithirite bwina cio na governor ici itumite athama babu bure MCA bara 59 yuno yo mwambiririo kunuka metho kuona ando ici itumite bambire kuthamira kiri kampu ya mama kana mtu ethama kivyake. Thank you Edward. Bara buru nkwenda okethe Mumeru na mtura tutegerete wende narari nkwenda mukethe na mwate ni kenda tumba kwari ele athatu oroboru ari ningichoka kinkatho ntubompa kanya gatu ithatura tukweru ari bara buru kambwe ibu hayundi members kona bevure to change leadership nonto as a leader nyantu believe in your leadership na batwe tote members ba UDA so we cannot tell so much about abilities chama wera njita kwenda lindite kana lindi the team ya barabangi in the assembly but MCs ba UDA ibaragiro bongwa that they need to change the leadership na iba change leadership yo na ingweti kia barabaikira leadership ibo betekirie ibo bombo tongorwa kiama kia UDA as a ruling party in the county assembly kiketha kina impact in the Meru nonto ibam believe to gwethira brava ithirita baitite maybe go sawa and whatever they did but to the rest of the members ba assembly to welcome that action boya na mantu ya weta ki governor oteme ya weta ki governor otwire ni governor ka bwa meriele kinyama wera step ratikite is very wrong to ko maimbia irite na ononto ukagwetha wenga bana mawere worare move motion yo impeach mama what has mama done kenda makosa yara ya kurare yaro mu impeach rete ro kite motion ona atina makosa nonto mawera shunda first tell us kana gera Meru mama na chinchirie kana atonelia ndeto ira chiareo ichi orongo maybe ya to analyze ra account ira yaro embezzlement of funds atonele bure lesa ni urongo achoka atonele legal appointment ira chiareo ni urongo kenda atoniende aina right yo itake mama nonto te me akuria njeso ka lugango mara orea so it's very important na nkenda kuwa endwendi but we to assembly Meru otekyo
Utuwa na thina na ngavana arite ngweke MCA barite ngwe yao Meru ita na mbera bora kukwirite lakini mantu ya kuwa weta indaura ntuku wengi endwa ndawa batu tukuringirwa thimu baringirwa thimu wa promise ombecha na watu promise ombecha cha maendeleo promise ombecha cha mubuko nende batu tura assembly Meru itwaniri mbecha ira turi yawa muchara utu wakwa ndaita kwira na nyaba ba weta bareto ikwa mundu agwanga pending bills cha bachi na anje na ritangu na thirikari icha irite so batu tutakwenda kurita na thirikari na tutarita ngwa thirikari turenda hakikisha Meru sasa na tulainisha Meru bubwaya urawi kwa na kwanda weta narage ndare wa pending bills cha kurita na thirikari wacha ende enda gari wa pending bills cha waikawira no Mheshimiwa Kalembe mawira witaki governor Kawira na kurutwa ya mutongeria uraba ingi is it a win for him kana ni win kire governor Kawira ibwaga Edward mbere nkwenda twathurana bantu jairia mawira gwitaki Kawira uti nao ngwitiketi the threshold mawira kwengwa kiamene nontu wona beti mwanka Nairobi no mwaka gwina sheria cia kiama na chiambatana na political parties office no mwaka bete bamenye no mwaka kwithoma wire na gross conduct ire tumite omba kweberwa gitini so is normal na it is not new mawira gwita gikawira the other time turene baringinya ambichoka ile last year so mbere ma Edward nteto uochiona nyarwa chiejete kana ona mbicha iri kuringwe gatumwa mitandaone governor Kawira is very clever ikwenda otwangaratani akimantu ya sniper hiyo tumo kuona mbicha ikaringwa igatumwa menya mwana inchi nara mashinani ate kwenda mbicha na governor ithire bya kwenda ingavana eta wondi newe paringwe mbicha na kithima antu bakinyunya aruji te governor na MCA no to incentives kana on to stomach bweta obisi ne buringwa mbicha so ni mbito benefit bwa toni mbicha ura buringi na chiarani TV neku na otindo twinirete welas that ko ithima wenjere na ithima bi mwanke na bitanyugwa so urambo mbai kuga mbere mamu Meru na menya uno ntu ni narrative ire kendwa Kawira mwangaza ko thithia risavo ya cabinet yewe aikia kithure na aramuikerie kiri education achoka ajukia kathono kuma kiri budget ke budget finance amuikia ke miunda nabo kathono ke tete ke MCA kenda bathirwa risavo tukaende narrative mawira ngana nikiro mawira ake na iturene nya mutea no UDA etete ke Kawira na atirarirwa na kwanja mutea no finance no health yes a very nyomora docket igwete ndene na atirarirwa so kojo turetra siasa otori no ndo mawira agwito no ndo bwa pakodo agweta ge Kawira kai ngogere ko enge abatera kuthina abatera gweta department chonde akiringaringa akiura ya kirango ge ko gitate antu ba mitungu gweta koso de na ma so Mheshimiwa Kalembe rona kwa kwena thine ngira ari yo tongere bo mwe te bobo siasa cia governor na nuye tumawira na arame kiri kuma tene no esa praya wa ikombe byo choro na mutuju wa choro turaju kunda na wende ne account eje so is a very big contractor so no to conflict of interest mbere mama wera atengi no to gweta king governor mawere ngino to competency i corruption kutinda inyete TMCS mbecha no you cannot say that Mheshimiwa no move atera mpaka anya pambethirie no move businesses cia thirikari ndene assembly no reta na ria bukathithia budget in fact no ethero ari mwe wa sako ria beta gukaranthina executive nikenda bomba kwa line ura assembly ekurukia mandu ya jothe githithia ate so mundu ni untrustworthy nena conflict of interest i contractor na plus mundu etikwe na no baba ibo representatives vantu na be representatives vantu mundu ro kumove nteto uchionde imawira na ke kuthoma wira i contractor
so otegera no kuona aga compromise mandu ya maingi muno na inya baba tindo teta MCS inya baba tindo teta otuo komba gwita kuga ndeto nerea no ndugintu kembere nyanga bana wengo neterete 10% ke mawira. Let us leave it at that. No. Etara mbambethirie. Neterete 10% ke contractor. Neterete uange ke manjo yange. So kinyanga bana wengo ya karunga ma TV ni. Areria uge nyanga mawira ito no ntuba kwithirwa kare njire kigwe. No ngano atwere ni kino athie gari sawa thirikari ya we sakatevu ya we ne achincha bakathono ketha bakathono beta kiri assembly. So ote county ya ngavana kawera na county ya Baithili. No. Fair enough. Nemwe thigira bo amba methirie kenda mumero amenya bo bwega. Please. Yes, amba methirie. So urambomba kura mumero na gwate bo bwega. Ugateka kire baruga ya nani andikite na arua malala. It is very categorical ariwe nyaka wae Frinda kawae na nuya karake mama. Nacho na nengerwe committee ciawe. So okay gwithwa ni ou ginya kawa ko batare kuona thina. So urambomba kuga itweberie nteto cia siasa chekuwa mawira engi no ntubwa kwithirwa ketete ki mama mawira engi no ntubwa competence no ntubwa corruption no ntubwa kwithwa atina capacity egutongeri insavite amawira second assembly mawira akario ou nyekere thikari ya yareo ko inyere andamune ya thurwa membi ntiko me yakitha ithile kiama kiu giategete mwire na dinosa ciathirire dinosa ciathirire no mheshimiwa no dinosa ciathirire no kindly mheshimiwa ciathirire no ndo kuthite na akili kindly mheshimiwa let us leave it at that bwato kuringa kura nyamuntu okay yakethwa anyigi na ringirwa kura kuringana na mutagona yako akona no kindly mheshimiwa igapa soto ete paso no kuga atere twato kuringa kura niguigwa na twato kudura mutongeria itutage pabu nikenda businesses cia assembly chumba gwita na mbere na mwananchi nikenda omba kwa represented bo bwega ukambia witness na woni bwana minority leader umpere atire executive na extension ya assembly it's not executive ni executive assembly ni assembly fact yes mheshimiwa Ithile mheshimiwa Kalembe akora na mantu wa mawira atigino ntubaweta kiri governor Kawira but kiri ntukuigulukitia itwonete kinya kiama kia bus kikanukitie members ba county assembly no ntubawa weta the other side do you agree timanto ya siasa na musiasa Thank you and kubungo renda kwira mawira kwithira majority leader ka lindite members oteme akwa welindo otenantu baro lindite bakana baro tongorete so naga whether antu baro tongorete bakulose iman na uwe kana confidence na uwe ibo baraizi bakurita etine so ndenda kuwa members ba UDA nakinyira to a point that they felt themselves batinangwe na mawira as their leader non to kankwira we Edward ukagwetha wena interest yaku enka personal other than the interest ibonto gwero akwe na cost of leadership ukagwethira we weta menyare members katwari oma kinya members wa igwa mashuma na kwanda weta kinga na kawera eitare atete don't ban development odem ndwari era development beje jonde cha kuruguru budget ine no bora wand ire entitled kona mbecha non tungapana no bora mumeru obora wand ndene emeru ire entitled kona development so ontete tekena nkuchia kiraita kita kithi na maira atete kenda kuchia kiraita kita mitungu no geta mitungu no ndukawira na ije boundaries cha meru eke yo ndoto atiche aige kiraita no so endera uninga ichikia nara kingavana no ndongo kwera ndagwera thimo itokoringora thimo nyinga muno nya nindingeri kenda to entice na mbecha na othe binge to entice of course to antu bangavana bato mingavana lakini ndime anti wa TV na ndingeri ainti wano nende enticement ichi ya time when reto kwenda budget reto kwenda okurugia budget na ituweze to kwa budget ira to akurugia budget yo favor mumeru number 1 kwena equalization bill era ndete tocho kambunge
na tuchokete mbunge na equalization hiyo ere almost the final stage torekania neo kenda tu yato mekurukia obora want eringo development chia 40 million ire yekro ke budget 40 million rather ngavana nakwenda kana ati kwenda obora want 40 million temando ten development chia Meru chito kwa na kimenyano kago tweka batu tweta kwalenga mama no tulia maru kenda antu bona maendeleo kakwenda antu abaringirite MCA wenka ende katwa akwa katwa ichura kana katukethega kwina ngavana ni mama kena maendeleo kinya sheria ne abo twineo agiri chiambi twinacho tobwethie sheria ira cha toma development chita mashinani. Number 2 ni budget yetu itemize budget na Mumeru nantikire batwe itoyete oboria development mirandi irabu kwenda twikira budgetine thai mwananchi nwakaua noga kuranga mantu akana ka Mumeru MC itu twaukaria ukarua in development ugatho ina barabara incha ugatha wina roi kiuge ngokarua kibindi gibo kuringura bugero ibukaritwe withira wina roi ukarua ke nyonta withira wina barabara incha ukarua kendo itho ina cibitari cha kuchithe chisa sawa ibo tukwenda twetekire antu ture MCs patutalire wantu obora MC ayata kwawe euniorole representative obora MC ayata kwawe anto baba mutalire development iraba kwenda ekira ke budget ake ya mbunge ayekira ke budget. The reason why to representative ikenda nondo agithi ondete ya assembly ara tukware ratios cha budget nderiara bare ratios cha agithi go ke budget yara mwashimoro ngare cha onde ke budget yara. That's the role of representation. Oya kire oversight manto ya yonde to ekira ke budget nindi tukathia trakone the manto ya kwa implemented yonde nara mashinani euniorole to oversight ke weya ki mando legislation okurukia budget ye kokurukia equalization bill ni budget ira ni legislation ira tukuwira na ibo tukwenda roles uchietu to provera Mumeru patu tutenda diet dene assembly turi antu bakwelewa na turi antu bathomete so kinyapo kirongo yo bokira wanga anga mzee anga batane na mama genda baritangwe ote MCA signatory wa county Ciaca Cia Meru county ira china mbecha cha Mumeru MC tote signatory mama naritengwe na muntu weta no gya gwitha interest cha guwigetie nara we nani oteta ikiongozi ukagwithira endere ikagwitha mawira na rightire nara yes na rightire nara ko twika agenda chiawe kana mathano yawe imwanya na kona Meru batebwete kubwithirwa itemize budget ire na mirandi by names kana kona Meru batebwete kwitha by na equalization bill bana batongoretie ibakone baburito ikira mirandi ya ntubo ke budget abatongoretie ibakone baburita kwanania Meru county ward chionde getha chana in terms of development anto baba getha ibawitanirie opposite mathwanio umawira ariona into ibiria ngavana bionde ngavana itheke bwa kwenda MC no ibakona kisheria into biburite kuganwa bieta hakira antu kisheria koko ndombere nda ibatongoria na mathwanio atwitaniria ibo nto baginyira antu bono nto mathwanio atwitaniria kaba mururukie bekire onga batongoria mathwanio witate ya witaniria. Fair enough. Dera tuyoke break langi tuchokera mushumu akalembe inkondo tarari mu Meru ntubomwe no warekiri second assembly ya Meru ikware na MTF utwira ura ritirengwe kithiane butetherie kana etabutetherie na disadvantage cha kuthira kana advantage cha kutha twina MTF mbidene ya county ya Meru. Tuyoke break ya ndege shile ture murando ya kibiashara tuchoke. auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na magurija kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile,
Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndigurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukurie bietu. Tukugwata ogeni Greenwood City Meru aria kugeta shopping na mwanya kuria bithongi na gukena gugweterete tonya nthigurune mantu ja kinande jamaririte o aja nkorone Meru thioronka ogiciona iranduka cietu cia kinande brand cije kena Kenya na nthigurune na cia mwanya kienda gutigira gutikio urenda waga kuma fashion na mekire gweta intobia stima intobia nyomba na bia kwithongomia bibionthe okabio na nto amwe tonya wone hoteli na mikawe mwanya withurire kirio kwenda kuma irio bia giontwire na bia kinande birio gakenera mikawa yetu mwanya mono tonya ja wone michetho mwanya ire kabuchanja murabwinthe ana na ntuba banene Greenwood City Meru timolaki ni mwagoja shopping na mwanya ikeno na nkanye mwanya inyagwo kenda ija wone no tikororirwe ne ndiunge kuaja Greenwood City Meru aja nio kagita shopping na uriunge mall ina mwanya turiungira na arua na utirira tikavagara Mira ni mutu nakoro tikavagara ona kafodho ni shoge kwe halo taturete kabara yanga no na yangima teke kafodho ni shokwe bare baize ati kavagara yankima na chapati ishire mbere utirete nkima ya kavagara ukauga nurete nkima chapati kuthongoma ankima nayo ndukene ugetie mutu wake na usinikoseshe tena ugali sasa ni kavagara etia kavagara Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Bueno, tuweta na bere kurumira mubango yo siasa. Mheshimiwa Kaleme tukwenda uchogera kiuria kwenda urene dio post kiuria kiuwe mantu ya MTF disadvantage na advantage chayo imbi. Gintu kembere kwina spirit and evolution. Spirit and evolution ikureta resources na mbecha akwekiri krianto pa county. That is why wanna in every county kura 70% ibatere kwithirwa inantwa bongo ba county. That is why ukona county nyingi kabisa nichiomba gutumira budget yao within na parameters cha county ronto ute county kinyemwe itenenkeri mbeca. So ito athugana ya MTF rira kamiti ya transport yatumiro beta gutaka mantu ya MTF ito enda MTF itetheria mono kiuriti ngugi waswa twenderete na mbeca ito enda kiri mbeca ringi nyingi gutigara na gavana itho ni gutetheria gavana ona rina MC enderete na that allocation ire iri wondine enderete na locals contractors na whatever kenda bomba gukirwa non to the spirit of devolution yari yukirie mtu onthe ombe gukira mpatindene county. However ngugi tumba kuthina nontu naku gavana na tiga wana mbeca nyingi mono
no tuko kutaga 500 million is a peanut otega 14 billion ko ngavana no tiga na mbeca nyingi muno iwe tumona chaguni gitaranda ari ku ngavana kireito muno ngia kigita gichunche kiawe akanenkera MTF imutwaririe nau mashinani kulita ngugi lakini waje ke ngavana kaura mwangazi is different arina tobecho tura to allocation to MCA itwa kuina 500 million lakini atekonda kwariria the lump sum mbeca ile ingi gutigara kigwe na choka aliri nya mbeca ile ya chitho che kuthithia barabara ile cia cha kwe barabara ingi cia KRB cia na chinyo kiri ngavana tiomba gutetheria but murandi jo ijo amu frustrate muno ngavana kirito murungi no ntu kivuva no rungamirite tikumeketha this time ketha kivuva I don't know iba tunyamaririe muno asoinya uni wondine kwa ruire rwarera chabarabara ekwe kuma farm igetira kaithe ikaumira na aria ari boi iba atere pejine na character nya ka guchamuka ke kanja rutere rumwe na baraura kwanje kim urengirwe no ngangene nabo muno nikenda antu babomba kuthiria ngugi na so bakoronerie mbeca cionthe but rire kirito ejire ku realize white elephant ikash cow ara antu banenkerwa mbeca pakeja batonganga ngugi ou itigitwa mitaro bwega na mbina nini ilo wone thoi na itirafu na twaregana na mantu ya MTF na thogwa mwankira tha ici le kangu gichonde chiete procurement process ikomba kungaindwa ithikari na na infamous ikomba wengo kuumba kuthingata mantu jau kutina ungumani hapa na pale but MTF kuna lupo nyingi muno ukaya kuna 500 million cha nenkerwa chero babudi 10 ngoge kechunje kya milioni igana muno kigito na gikanenkerwa nene ko kwetha at the end of the day thirikari tumba gutia account yongwa ija wona ndo ukairugira irio no komba guitaira wengwa no kuma rokira antu rabithongi tumba that is why thirikari ugire nandi now let's now work with the locals na andu bara bae ngugi nikenda umba kuthithia ungi so ikethwa eferie ne muno ya MTF kethira bia kebategete ito peanuts 500 million na ngavana arerie 500 million rwembo ruru kainwa Meru yonthe antu nondu bakuthora bakamatiria akili na batikonda guchioria kiuria batikuria 13.5 billion ire gutigara na ngavana na chio igetana so ukaya kuthwa kuna that conversation tomba kuthwa twithwe gitara on the not motive tengi kuura MCA tengi kuura every leader no the other day Mutembei ukarikana de barari mbeu no regiro ngavana categorically na nkenda kumuquote akiuga CS na itangugiagwe women rep na itangugiagwe MP na itangugi USC no ndo mundu wonde na kumenya ngugiagwe every now and then no kuona mithikali nturi ndene Meru every now and then no kuona kindike ndene Meru ko iba kulita ngugi tiao na it is not mandate of the governor Kawira Mwangaza kukushon ngugi antu baria injira aguchwa scapegoat emanju ajenderete ndene Meru kenda omba kugera ntaka mengurwe agera ntaka bangi bage ntaka ende we onekana wimukembu no nduna chulete mudharaba no okay. Na number 2 ukaja kutegera who is a leader. A leader is a person oro set a goal na konya barabange urabomba wa achieve that goal utumba kutegera ja for example ja majority leader okuga na arua gwera kwa muntu utemumenya wangari aga atumura kanywa kana ria akaria iro kamenya muntu ukethei wise kana isafu iro menya utumba kurunga mauga goni nguga chore anga bito bira ndakamatete anganda kanda chukumi anganda ugete furthermore nakuothe kana na kunindi kwetho na apology kire anto no ndugutu extra our time na plus otegero koria keke muntu no majority linda ingutaya nkone na kireru ngutaya nkone na erothi nikino ndo akwaria nteto jayu ate kwaria no ndubunge ni influence of the stomach okay right. Influence of the stomach ni ndo kumono na kwira bo ba Mutembei yes is very bad na bia mutongerio mo weta we sau bia bia tumire endi orikithathi ino ndo boto thoroko twantu kwimwe
zatoro kona thai mitongo elusete mitongo ne lusete thai nonto baka limene majority leader mtoro no kombo karandi na president na kombo karandi na ngazire chie kono daki yuwa lusete na ngavana koja kuga ngoni pejeta ngavana kandeta kirakta as the minority leader kuga ete favor kawera atara ware ngavana Meru ti ngavana mbeu hapana ti ngavana mbeu ti ngavana ruire rwarera ingavana nari aguita ngogete favor is our right ali tengoge na ndakure bo waga totimureka akamama mathaga tu tonga toririe ngoge. Yes, but to take agenda. Thank you. Yes. One agenda as far as obichi nere do mo joge mo munya to mo joge mo akiraito akarita ngoge za karakita akaruma za karakta na ngoge akarita kana aba gutire kuruma na mitandao ne bakiwa akarembe iwo vera bando na bando kazi atafanya na te favor. Asante. Yes. Mheshimiwa Idhile kuringana na report kinya ire kwa runi some of the leaders bara kuyo onto ya majority kuririkana former majority kuririkana babu MCA 59 ibabu kore inyo kulukiria governor supplementary budgets na ibu kwenda nyo sabotage budget ubangani ba budget ya mwaka 2024-2025. Is it true babu ibu ku governor stage ate kadutira nto bamirongwe? Thank you, Edward. Unta kuma ina to go ni governor stage for sure. Na onto governor kawera narengi kan antokere na mbere mu Meru. MCA kala umwana MCA kwantaka. Na onda wure batwe den governor mbere dia mirandi yake ya this financial year kana budget ye. Otemto achwa. Lakini na raichi January akambi otuchwa. Na oturingira thimo no to entice na tuitu kidogo. Otemto ranga vana making decision ya wekira mbecha kire MTF ata consultate MCA kinyoreko not even the majority lindo URETERI kiriwe otwa consultate ba mwere ba yokia mbecha ba kira kire MTF ba mote contractor akewa ngwe local contractor to akewa ngwe na ngwe chiritwa ne MTF boi ba mwere na ubara uma basari iba mwere bathitherie kinyambe chira twagirete ke budget cha governor o sponsor ito mwagirete 10 million kenda sponsor to ana toile pound to eta form 1 ninde pupils otebo a sponsor ntego metha ga tareta o sponsor baiko na form 1 baraitre chukuru namba sarira niyo kinyayo ya no otebo to kwirwa otebo to anto baraba na thina to te kwirwa to ba consider ke budget mbasare ya no dendo wodi endo andire nambori mo Meru batu ina to ete obstacle king governor implement becha governor no na becha governor no na power governor no na kila kitu cha implement becha na go tumura becha cha Meru na imbure ringa wote no to signature kinyamwe becha cha Meru no te no otewe mzia konjeta wondi yake either wondi ichangava na kawira Mwangaza Meru county neke wonde so batu ki manto ya kuriere ngavana ate karitengo ote no to riere ate karitengo bura to kwenda Edward no to kinya batu to na ngwe ta kwende to dhurerwe to nawa kato dhurerwe to ritira mo Meru ngwe kinya batu yes ito ara manifesto and kisheria ote no MCA burita otangamana na mbecha MCA ngwe chawe ni ithatu inya control of budget atu itigire MCA tangamana na mbecha but na atwire itoborita we ensure development chokinyela mwananchi in the right manner nonto Ameru kaba kurongo yua na uni nkiokira Meru akorongo yua kwanza ofisi yako ni alindo minority na uni ngwe kwa ndelindo minority no cheka thirikari na ara kutuita boya kawo kutuita boya na nta mamira matu no thironga mamira matu no ofisi yako no manga megari na nde megari na njire ocheka thirikari na kwa thirikari titita bana re titita boya na otiro to korondaini na kawira Mwangaza na kawira Mwangaza nta muruma even azingonde ketha nda muruma Meru na turara wenda aruma kawira Mwangaza kinyanka wa ni mu correct in a sense na nya to ke anwa ijungika siasa egatha kombe kana ndamu correct no ndwandi that as we talk oti no Meru county on the na permanent structure yani we thirikari county irakire
Mbecha ichi allocate chawaka ECD classes across Meru County. Uteo kwina ECD class nyemwe na mbecha ichi allocate inachi aitire tutikumenya kwa githei ntoire kwa budget ira thirinda allocate te irasi bithatu utino kiaki dispensary utio yakwa kana ire irio chimprove both in dispensary the center level 4 level 5 uti structure ngavana aka mboaus utimbo au ngavana aka kotweka Meru iba kunyoroi market ote market kinyemwe kura kapuro even a single stone kinyemwe single kapuro piece kapuro ote no ya ikro Meru so Ameru again kuro ibo karetwe nonto mbecha ichienu mwaka yukuthira dai tweteta kuringa billion emwe billion 28 ira tweteta kuringa ira chieta Meru so far nonto there is a second year na second year yo kinya nusu twethiria second year in June na thaika twetita February so Ameru uteiko bombeta kona miake huyo on the significant ingavana up and down up and down up and down na hivyo tutukua budget ira tukwenda kuthithia tureania na utim darete okurukiria ngavana kawira budget aburite actually nyi twetakia itobera iba turetere budget no thito no ba tongoria Meru tububoya batina supplementary to turetoro supplementary kenda tubakurukiria ba line na bura Meru bakwenda kuthithirua lakini ngavana yachiethere muntu mume ara kureta supplementary budget na tuteko metha akareta na ra mireta to amekurukia tutina issue nabo this year narete to mukurukirie endelee kuritira Meru ngwe ngerekia na endwan but bura mbenda kuimiza budget ya mwaka yoyo twaita budget ya mwaka yoyo twaita turendethire mwana inchi friendly na nyetha kwendete kawira uronduma uroronduma urothithia yonthe yarokathithia budget ya mwaka yo imwana inchi friendly na MCA bara twinabo bara 56 na ntogwe ba kukire me amawira atretera amawira thangu thinga atreta ai majority ya tai mawira MCA ba 56 turenda hakikisha Ameru maendeleo yapo kuona kuma next financial year budget utinya thiringi mwega mila kinyo office governor aina milioni mwe budget ira akuruke tomukurukiria this financial year aina budget ya 180 million chakura na ofisi nothing else kunywa chai wekira ngari mauta weta kuthithia kurea na antubo 180 million mbecha hii kinyachio no ntuito kuona development barabara ichi athuka ngire chionde na mantu amaingi Ameru bai na mobatu na mantu amaingi mbecha ikinya to agisha to no ndo ni kwenyanga ichucho tumero anga weta kura other leaders kobo ithia mechamania kumobilize anto baura bangi na shughuli mantu amaingi atina maana mbecha hii ndwandi turenda kinyachio no mwanga tumuite chio tumunenkera weka lembere gato tumunenkera milioni 10 to amongala nya tumunenkera milioni 20 itira momo itithia mwaka chu nonto onini otembia ande mbigara ngare mauta ningwa oni otembia ande bita mathiko ne ningwa na mbia chako into mao chako ire ndina joka metene cha mathiko oni no mbia chako thome thakia chia na ana bandingira thimu baba echukuru omuchara yokwa so kinya ngabana to amutira milioni 20 milioni wa 60 toaikia barabarene toaikia nduine I think Meru tweta boya andu gutwika batwi tutikwaile mwananchi turenda budget ire mwananchi oriented Ameru okaelia MCA akaelia akarwa mara mbunge akauwa ekulukia budget nondo akona antu bae barabara 1 2 3 4 5 na marietwa na mbecha bie budget ine. Asante mheshimiwa Kalembe no ntuba time Meru kuringana na aratu itirise thai MCA na governor batiko watanira kwena a lot of chaos in county Meru ina Meru yitite for the next 3.5 years tena Meru yitite tuteterete ita ni etire okay Meru ne lusire barabara no ndunya ogwe Mutembei kinyare okuthithire ogutrain driving wira wa speed kills 80 speed kills na tokuthugania 600 na 800 Meru ina itite kinyaru wote ona inyam kabubani kongwa at least no kona
lakini itande kilometers urampomba gucokia kiura kiu Meru ni lost the ngirore Meru ya laughing stock Meru ni pindre Meru igita ronde kwithero twe end line na mantu ja mathuku na arua tembiche ngavana rojo tembiche mukuru auke tembiche cabinet secretary tembicha ya CC bawe nambi so urampomba kuga unless twire murungu natutethie Meru yumbe gucoka kingirurire yareo no ntukerere no tekaire to experience ekuo no ntubwa siasa izonere igita riri twina thirikari twini na urampomba kuga majority akware bwa nkithiria ndinama Mumeru na menya atiri ngavana kuroka rukiri gwita na u akuroka na thainya na thasta akambia mi witness no ndubwa pandiem mbechire kirinde ne office akare agwitumira na michemani o agwita nio ari wa u akuri wa kire akwa ko ngavana tumbo gwita mashinani atiri ko no mwanga pandiem chiawe chithu itali aspa michemani kendomba ku exhaust mbechire chiri office ne we anenkiri 180 million so biria baba tere kuthithia mbeche ini munanurite muno kwa karaje kaikana kamumiro kawita gutethu na ndina maga itwa mbeche atitinda atingangana gwita na ngavana reke gutara michara ya antu bangi muchara jo ngavana net imilioni tuongerwa bibinge bithirungu ate kwa milioni ijere bibithirungu pa month na no kuigwe ithire na go strive na muchara jo 80,000 na ngavana ena 180 ofisine chechai na mandansi na mbeche icho iga wegeteterwa akauga mbeche ino ndo kuona tuwekera nganata na mbeche ino ndo kuona tuwekera aretwa nchamba mbethe iretwa impressed icho tumona tumwekera ombe kurea bara bejere gunchangiria aria number 2 ithile bochoka assembly gite ni nyambeche cha magamba ibwa mwekerete mbeche nyinge cho magamba na ibyo tumawona nyanto baba kwa thino tuboye sniper bagukara bagi kumagia bakiwa abaekeri high class lawyers bo bakaria niki no ndo Mutembei mbeche ile angavana ekeri cha magamba cho mukaria ke magamba legal department ni nyinge mono ko mbeche ni yanyiwe nikenda county yetu itekethwere magamba mbeche cha angavana ni gitagitwe cho ofisi garagara na mituke ni ndene ya wondi ne gweta kura atongeria bange ombe kwinikwa ombe bwega na ande kwithirwa undelegate duties however mbechire nyinge mono ni munanurite no ndu mbeche nyinge mono na Mumeru na menya akija kwairwa twaburetera kamachini gaka bikibiki kamwe na ngari 40 ngavana wengwa o muchema njurageta arire wa mambecha mangirija mbecha ja mainge ne kendomba kuthia michema ni minge ndene ya Meru na ambuge gikuge sniper bando tutendi sarapo imbicha iri kuringwa mbuga news ira tomba gweta news igoni toringi na ngavana mawera hapana itekobwa news yu kinyambotea itekobwa news mbuga bari ingine ithire nikobwa news kairingi akarembe irekobwa news no ndo we have to talk mkethiria mbuge atire please let's make noise and conducive noise ndria tukuwa mantu jatebugi impendre bishop mona ro tubira atwere atiri ruthingo rwa Jericho rutagwire no nduboro rwa chukumirwe no ni rwa thioronkerwe na antu ba make noise bageta murungu nirio byatumira ruthingo rwa Jericho rumba kugwa kinyaroro rwendene Meru tutangikete ojo na tuge murungu na turekere itwathithirie makosa kwethwa tuthurite muntu utina kiao muntu uti tayari gutongeria Meru na uma kiao na uma ibi mwirukirite na tungi ingavana kawira mwangaza. Thank you very much. Mheshimiwa na TV wewe watega tega ni weru mheshimiwa please tega ni weru kindly mheshimiwa yes tega ni weru kindly mheshimiwa shakaora ari ndega chetu kuthira but in 10 seconds na wakiluki mheshimiwa ngare deputy governor kuma garanchi ngare deputy governor ngaranchi bando bachira tugwa 180 million niburete kweta chetumika
of course in governor na deputy governor, not office of the governor in a deputy na in a governor na ngare deputy governor edrita agibwitha aike service wengwa edrita aikira mauta wengwa na thaya as we talk itimeta Meru bakamenya deputy governor atina ngare na ginya game budget ye kabambuwe nontu no tukathithia buo kinya governor twamwigira nya deputy governor twamwigira mbecha governor twamwigira na deputy twamwigira mbecha na nkenda kurikia Mutembei nkira Meru atiri Meru kabu kamenya ibo thurire soba MCs na mkiwa ito aneri mochara. I'm comfortable with my salary. My colleagues 56 we are comfortable with our salaries. Na batu tita kengava na kawira mwangaza kenda tu entaizo na mbeje chia mobuko kenda tu ratuke watenda. We don't want any tender. Turenda kona Mumeru au karasawa sawa na mbeja chionda chiete ki maendeleo. Mumeru akare na tuchithiate twagishe huku make maendeleo. Thank you mheshimiwa Kalembe, na tupo kuona kanya kwa tukubaroreke mbango ya ro siasa. Mheshimiwa Mandidila, asante sana. Na kiri mutegeri ro tuono tukubaroreke mbango ya ro siasa. Asante sana na tupo kudhoina badwe na tuge date babu bango yote toa ro ya siasa. Uratu wao, it has been done and dusted. Thank you very much.